Traktor Crvenko po polju je vrijedan, u radu sa Stankom prolazi tjedan. Najveći nije, sam snagu ne krije, Traktor Crvenko je to! Iskra, Đura i veliki Plavko, prijatelji svi su tu, Traktor Crvenko je to! Ajde, Pospanko, čeka nas puno posla danas. Moramo preorati srednje polje, popraviti vrata na gornjem, a potom nahraniti ovce. Bolje da krenemo, ajde. Jutro, Bucko. Kočnice su još uvijek prezategnute. Može biti da je to. Dobro kočimo, Jura. Otkud ti ovdje ovako rano, ha? Pitao sam se trebaš li pomoći u pripremama za natjecanje za farmu godine. Da. O, Stanko, pa nisi valjda zaboravio. Danas ti dolazi fotograf. Potpuno sam zaboravio na to. A ništa, onda će uslikat moju farmu ovakva kakva je. Ali Stanko, pa žlijeb ti je potrgan. I pogledaj taj nered u štaglju. Oprosti, krpice, bez uvrede. Pa možda jest malo neuredna, ali ovo je farma, Bucko. I eto, farme tako izgledaju, ne? Siguran sam da Novakova farma ne izgleda tako. Njegova farma sigurno Zar ti nemaš nikakvog posla, Bucko, hm? Dakle, ne želiš da ti pomognem spremiti ovaj nered? Ne, hvala, Bucko, ali jako je lijepo što se nudiš. Moram sada na posao, a probat ću se vratiti što prije mogu. Polako! Pa ne žuri mi se toliko. Prekrasno. Apsolutno prekrasno. Veliki Plavko, doista si savršen primjerak traktora. Sigurno ću osvojiti naslov farme godine. Pogledaj kako je lijepa. Samo ću provjeriti kako je naprijed. Da se nije koja vlast trave nakosila. Ne, to je nemoguće. Ja sanjam. Zaklopit ću oči i brojati do 3 i onda će nestati. 1, 2, 3. Pa ovo je stvarno. Ne sanjam. Ispred mog prilaza je doista nekakva nakaza. Pa tko bi mi to napravio? Pogledaj je. Samo je pogledaj. S ovom hrpom starog željeza pred kućom neću nikad osvojiti naslov farme godine. Pa gdje je tata? Uskoro moramo otvoriti. O, tata, što ti se dogodilo? Pa, ukazala mi se sjajna prilika. Jeftini stari auto. Pa, dobro, nije tako divan, ali mogao bi biti. I? Gdje je? Pa da, gdje je? To je dobro pitanje. Pokvario se. A pokušao sam ga odgurati doma, ali nisam mogao pa sam ga ostavio. Mislio sam da skoknemo po njega s Iskrom. Pokvario se? Pa što si to opet kupio, tata? Slušaj, sad ne mogu ići. Svaki čas bi nam trebali dostaviti benzin. Ići ćemo kasnije, može? Jasno mi je što se tu događa. Stanko mi pokušava upropastiti šanse za osvajanje naslova farme godine. E pa, znam i ja tako igrati. Polako, Crvenko. Znam da želiš natrag kući, ali ipak mislim. Uspori. Zvuči kao Bucko. Bucko, pazi, mama je odješla. Bucko, jesi dobro? Jutro, Janice, draga. Oprosti zbog maminog rublja. Gdje mi je šešir? Pa Tulja ga je obukao. Janice, seoski glasnik održava natjecanje za farmu godine. Nadam se da će Stanko pobjediti. Pa, farma gusaka je malo u neredu, a Stanko je jako zauzet, pa sam mislio da ga iznenadimo. Mogli bi pospremiti umjesto njega, tako da ima šanse pobjediti u natjecanju. To je odlična ideja. Samo da se javi mami i izvučem Ivicu iz kreveta pa se nađemo tamo.
Ovo će naučiti Stanka, a Plavko? Spreman sam kad i ti. Odlično. U redu. Pa znam da ti se žuri. Biće valjda dobro ovako. Ajde, idemo. Kako smrdi. Smrdi kao tvoje čarape. Otkud se to stvorilo? Jutros nije bilo ovdje. Idem ja po tačke. Donesi štipaljke za nos. Stanko nikad neće osvojiti natjecanje za farmu godine. Pogledaj ovaj nered. Mogli bi sad pomaknuti i ovu olupinu. A i znam gdje ćemo je baciti. Samo oprezno. Odlično, Plavko. Krećemo! Nikad nećemo uspjeti maknuti ovu hrpu. Oj, tako smrdi. Kad ih bar znao otkud se stvorila. Divan dan! Moram dalje. Zbogom! Ma, što se to događa? A što je ovo? Pa kako se ova stara olupina tu našla? Što ste napravili od moje farme? Mi nismo napravili ništa. Krenuli smo pospremati... Pospremati? Pa pogledajte! Nismo mi krivi, Stanko. Vidiš, htjeli smo... A kakav je to smrad? Ne gledaj mene. Ovo ovdje. Pa što se pobogu događa? Samo se smiri, Stanko. Možemo objasniti. Mislim... Nema ga. Ma, ostavio sam ga točno ovdje. Jesi siguran, tata? Ulje. Vidiš, auto je bio ovdje. Ne možete parkirati ovdje. Sad očekujem fotografa bilo koji čas. Jeste li vidjeli moj auto? Tvoj auto? Da, malo zapuštenog izgleda. Tu mi se jutros pokvario. Upravo ovdje. O Bože. Jeste li ga vidjeli? O Bože. Što? Što se dogodilo? O Bože. Ne izgledate baš dobro, gospod Novak. Da vam donesem čašu vode? O Bože. Napravio sam nešto jako grozno. Baš smo se spremali očistiti ovu hrpu... Gnojiva. Da, gnojiva. Upravo smo je počinjeli čistiti kad se doveze gospodin Novak, sav sretan i tu odbaci auto. A ne razumijem. A zašto bi gospodin Novak učinio takvo što? Znači, nisi ga ti to tražio? Tražio ga to. Pa zašto bi htio hrpu... Gnojiva. Da. Pa evo, zašto bih htio hrpu gnojiva i staru olupinu u svom dvorištu? Dobar dan svima, Miro Škuro iz Seoskog glasnika. O ne, samo mi to još treba. Kako divna farma. Zrači tako jakom osobnošću i... Gnojivom! Da, točno. Ovo je izvrsno. Vidi ovdje, kakav prekrasan traktor i to u izvrsnom stanju. Pa ovo je upravo ono što tražimo. Mala zaposlena farma koja odiše osobnošću i uključuje lokalnu zajednicu. Tu ste. Stanko. Došlo je do užasne zabune. Vidiš, Oprostite, možete se molim vas maknuti iz kadra. Taj vaš ulešteni traktor se nikako ne uklapa u sliku koju pokušavam stvoriti. Ne može nam farma godine djelovati svjetlucavo i novo, zar ne? O, gospodine Novak. Porazgovarao bih s vama. Da. Netko će, znate, morati počistiti ovaj nered. Tu si u pravu. Da, ti misliš na mene. Da, naravno. Pa to je najmanje što mogu napraviti. Idemo još jednu. Velik osmijeh, molim. Možda nisi baš najčišći, Crvenko, ali si najbolji.